Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo omanhene Kwabena Sante eye journalist na odini juma ewo multimedia ode ensem bia betudwa afa omanpani dada John Dramani Mahama no na ebusuafo omanhene ede ensem ne betudwa no eye ade a NDC fu bebre anyomo de titru pa ene bloggers a omo Facebook a omo kasa de ma NDC amayoku no ene omo atwa boni ye papa panya asem keto akra endra ni woman bi ni video a odi omanhene Kwabena Sante atem na woman no menye sure say owoku because say owoku a ka ontumi ntwe camera ensini so endi obi fufu ni kun atem sa all in the name of say or a journalist and a watcher na dream or a journalist into no only kwan say watcher na dream watcher na dream ti any attempt the dia onwe di na yasem keto akra na ebusuafo Kelvin Taylor a ono so ekasa de ma NDC amayoku no endra obetena ne platform a watu ne din with all due respect so ene otwe camera edi omanhene Kwabena Sante atem a enya sem keto akra na ebusuafo Edensem ena omanhene akoka ede atem de diwe nyina aba omanhene etrese Ghana fo a ende yesu yetiem a yefre omanpani dada John Dramani Mahama say ombeye president no ayembia omanpani dada 2024 oba eda de sonko pa na oba beye ede ama omanyi petrol prices are akosoro enya de oba beti so diesel prices are akosoro enya de oba beti so economy na yesi mu ayede no enya de obetimi aye bibia ede afa ho nti adenti ena Ghana fo yesu from manpani dada John Dramani Mahama say oba beye adesunku bi obeye magic anase oye messiah a oba beje Ghana enye sanete na omanhene ede ensem we betudwa no ena NDC forces so me na de ebe eye wo so na busuanfo me kasenche no yenti ensem a omanhene ede etudwa nam so a ene omo edi na tem ne yensansombra. I don't want to respond to you. This mentality we've built over years, it has destroyed us as a country. Even a young Kofakurano are destroyed. Yeah. If you have such a weak mindset, when you say a kumai, a bomai, a man your semi winning for so and sem fatan, ebini. Yeah. Baby, I do know. Obia who didn't mean so mining could be. And this banne, they can't change foco. They be American, or multimate tipper to so, or multimate electricity so, or multimate water so. There do a collective responsibility to think of Ghana. Yeah. Let us not even assume one day. So baby do as a minor and such a kesebia ban a cronipa back magic one be another ba a bibia ever turn it around. Yeah. We've done this from 1992 to this point. It has been of no use to young or man for what by your man yosema consify. We plead to the conscience of genuine people in the NDC. Ampa Ubet me are your politics. But baby, if a former president thinks that as you never back to the table, or because a man paying more than what to see any news. Or we are Ninsushi or to I'm yet who say no, it's what we are looking at. Now go play politics now, crazy. I mean, do I if you vote for NDC or you vote for do I care? Saying it, Asante. Ebusuafo ye yina yate ensem a omanhene ede etudwa na e wasensemi mu na Kelvin Taylor abeso camera edi natem na atemdidi a Kelvin edi na ne se sebio omanhene ensem okekan ne mintimi nka ensem a Kelvin Taylor ekekan ne mintimi enka na de Kelvin e kan ba ko wom de se sebio Ghana fo a 2024 Yesu say yem to aba enfem man pedi dada John Dramani Mahama no sebio ya jimi anase unjimi ya wadwimu da ho a ebeba ne say na won to aba enfem man pedi dada John Dramani Mahama because we deserve it. He is coming back to save the economy na aye basa NPP for abe ne basa no nti no wa 2024 wan to aba enfem man pedi dada John Dramani Mahama ne sebio onye papa na ebusuafo men ka senchen yenti ensem a Kelvin so ede atudwa and I saw reply on manhene yensansombra. On TV and once a member of parliament, Kwasia Weya will track the nimsabo fruits. Can this guy make such a statement about any MPP MPs? No.
because oya santini ba ne kwasia bete wenya ahunani na odi na tem. You are talking about collective responsibility. Na cathedral ni sika no at the end of the day mo sofo kromfo na wayere se bayere no saa sofo na asem ne kosi sen mo agimi ana mo betena TV so mo nyesem na mnim nyansa. You want collective responsibility. And I obusa John Mahama said na odeba na wokwasia MPP ne de no maye. Ai na mo bugana fo so mo agimi. Ai na mo gye so obi ayekwasia obi nti asante a onim nyansa. Obi tumi nka chia oyaboa intimo betena radio no so a ana mji so obi agimi. You are talking about collective responsibility. Do you understand the word you used? Do you even understand? And as a radio na bafo and ofu bia tumi ka brofo. Do you understand collective responsibility? It's you respecting my view and me respecting your view. So when you are governing as a president, I mean cheche muncha mu journalism mon tiasie brofo de ba wo keke bi na mo kwase asore ko. Anything you no because mo tribe and a radio no so. Sankwasi akeka kasa akeka fa okujato ho no. And in some okujato ko reziba no, has that your stupid pastor been able to respond? Adena motesa collective responsibility. Do you understand collective responsibility? Obiti opposition we dia ban so pen. We ye nyoma wunye bida. Waka kire wo said dia wo ye na enye tie no. Mo tro ka den se mahama ya kwase ampanyi oni ideas. Ebusuafo ensem we na Kelvin so de abetudwa e wa bra omanhene de ne nsem ebetudwa na ebusuafo ye nyina ya ate atemdidi a Kelvin edi na aha na asem ne wo no Kelvin ensem a wo ka atemdidi a wo di nyina no sebio eko back to NDC for so 2024 obi enu a oye Ghana ni bade hia be ye sure say na dream da ho fine a odwen ekonimfa obeto aba ede amoman pani dada John Dramani Mahama except ebia nipakro no ye NDC member a oje no ho hwea enyeye ene the NPP o NDC o omo members no ene party no ye den ko beto aba ede amomo ene the yedi problem e wo ho but floating voters a omo adwum da ho kan de me sure so bia ebeto aba ede amaman pani dada John Dramani Mahama 2024 because say ni pakro no ote oman mu akwakoto aba 2024 no we ho man pani dada John Dramani Mahama na membuda yenim do beye wamba me ya de sunku bia te se de oman hene e kan nti Kelvin atemdidi a wudi na no eko back to NDC for wa 2024 wakoto aba de amaman pani dada John Dramani Mahama no wadwen enye adwuma me reply e de ama oman hene kwabena sant because atemdidi am adi ni no kware e na waka no Kelvin oman pani dada John Dramani Mahama beye magic onye Messiah ontime mbete fuel so ontime na economy no enko back to 2001 se na economy net no nti oman hene e kanya odika ye hu se bloggers amokasa de ma NDC amayoku no eye moye fom enye Ghana bi na modro se modro Ghana mpanka monka so man pani dada John Dramani Mahama ensanso mbre bio NDC for mon kan kware anase Ghana for mon kan kware se his excellency na nadoda Akufo-Addo ewie na membu na okọ na okasa osanso aba imprempren ye womi situation ye womi sisi mbeto aba ma no hell no obi no obekasa obeto aba dia man pani his excellency na nadoda Akufo-Addo because bebre na so say NPP for e fail sanso e na bra 2016 ye ba beto aba no wa hwe over 1 million votes and you do to man pani dada John Dramani Mahama because of situation ana ye wominti and ye to sa abano e de etu man pani dada John Dramani Mahama in 2016 no na obi ensusu da so man pani dada John Dramani Mahama be na dwen so osanso aba but sisi no embra bem inti kamia kwa esa refi abem ti said o man pani dada John Dramani Mahama aka se Ghana fo ye yare arefi honhom no enya sa pa de ankanya de beto abade ya man pani dada John Dramani Mahama inti NDC bloggers mamo create ade no as if so man pani dada John Dramani Mahama woni me bi oba be ye na Ghana e change within 4 years no meanwhile o man pani dada John Dramani Mahama oba e de na oba ye so NDC fo nti menka asatina ye hu ade pot NDC for say o man pani dada John Dramani Mahama ba na oba be ye de amaye except us in kukobu nketenkete e na oba be bobo na de ama NDC polling station executives no no ma ye omo na ye Ghana fo na ya aka na
Oman Penida da John Dramani Mahama ne pencil and a scandals way see bus branding sika eyira wom 3.6 million 6.3 million Ghana cedis and a bus keke na walk print pictures that bo ho no Oman Penida da John Dramani Mahama e den oye as a serious country bia anka by this Oman Penida da John Dramani Mahama e sen ko gina okwan no awo bisa ne nsem yan is obejeli no so where ni den yo so and his excellency na nando dan kwakufu adon so office so nanka scandals doors near shona so difa ankoro so ba gina mra no but as usual Ghana hanon politicians na fan say ye jimi ti wo pibia no wode ye Oman Penida da John Dramani Mahama ne pencil na Ford insensemi e buy Sada Jida NSS judicial corruption anas ni investigation ye Brazil 2014 fiasco double salary honorable Atoforsen ambulance won sensem sa scandal sin na ekoso e wo man Penida da John Dramani Mahama ne pencil e dad no ye e dad no man Penida da John Dramani Mahama ye fa ho wa kwaji $2 million $2 million so the kwa kosi sagleme first phase no kwa wenwie $2 million no $2 million dollars no first phase no enti mienwie ensi 1500 na mo ka no se 500 or se 600 that is ahia no $2 million no enti mi ensi e na make us ensu ni sagleme ho e kwan yi ni ho light ni ho na egu ho Ghana sika na ese na mo anya nerves e catch NPP abane so mo nkonkoye na mo ye estimate na mo ni say $2 million no enso 1500 buildings na mo si no. I mean, what is that? Ghana had NPP NDC odu kadaya ye po bi fufu no obedi o minus wa GF NPP NDC sami jamfi mu na those NDC fun perform ti radio so and that why press conference and then why demonstration and then no pay. What do they want? Yenti Ghana ha na ye friend say NDC youth organize. Is it Pablo? Ana I na me refi ni din NDC youth organize. Obeka kire yen say Sami Jamfi AC estate e wo East Legon. You can Sami Jamfi so bi no dis kan chair no. Sami Jamfi dey adwuma papa no ye pa otimi si estate e wo East Legon. Yen ye kan NDC fun ne kan. She Oman Penida da John Dramani Mahama ne pencil scandal se si o sanso aba na sa scandals na se sika dudu na ye hwere no e de na omo ye fa o de na Oman Penida da John Dramani Mahama ye fa ho sa na NDC NPP pencil so more scandals corruption scandals se si wo se de no wo ye afa ho obi enkode omo prosecute obi anya hwe omo so ba be ko na ATS afoma sanso aba back and forth senya into so man ne kwabna asante akaso Oman Penida da John Dramani Mahama nti maybe bia special adenti necessary mudi na tem oni right so be chere adwen oni right so be kan ne so ana Oman he no oye dam ana ne ni afira na so yesi nya Ghana ha note Oman Penida da John Dramani Mahama ne penso ye kan mo se dum so Oman Penida da surveillance na NDC for NPP ba bemu ye da dum so how many years 4 good years